дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. сафири русия дар тоҷикистон гуфт кай созишномаҳои муҳоҷиратӣ ба имзо мерасанд. мақомоти суғд ҳаҷми сармояҳои ҷалбшуда ба иқтисоди вилоятро дар 3 моҳ эълон кард. афзоиши парвозҳо миёни тошканду душанбе, эълони вақт, тартиб ва талабот. кӯчидан аз тоҷикистон ба русия осон мешавад. шарҳи генерали рус. сарҳади тоҷикистону ӯзбекистон гулистон мешавад. шарҳи ин ва дигар хабарҳо бо шумо ҳастам. мартаба раҳмонова. салом. игор Лякин Фролов, сафири русия дар тоҷикистон, имрӯз зимни нишасти матбуотӣ дар шаҳри душанбе таъкид дошт ки аз раванди гуфтушунидҳои ҳайати русия бо мақомоти тоҷикистон қаноатманд аст. ман дар гуфтушунидҳои давомӣ чанд рӯз иштирок доштам. бояд гуфт ки музокирот дар фазои созанда баргузор шуд. ҳарду ҷониб талош доранд ки ба як созиши созанда бирасанд, таъкид дошт игор Лякин. сафири русия дар тоҷикистон қайд намуд ки таи чанд соли ахир мақомоти ҳарду кишвар чанд созишномаҳое ки масоили муҳоҷирати меҳнатиро ба танзим медаронанд баррасӣ мекарданд, аммо ҳарду кишвар натавонистанд ба тавофуқе берасанд. сафир боварӣ кардааст ки русия ва тоҷикистон дар ин музокирот барои ҳалли ин мушкилот иқдоми ҷиддӣ гузоштанд. баъзе аз масоил бо коркарди иловагӣ ниёз дорад. дар маҷмӯъ мо бо ҳамоҳангсозии бархе аз пешниҳодҳо муваффақ шудем. як каме дигар кор кардан лозим аст. фикр мекунам то охири соли равон ҳамаи шартномаҳо ба имзо мерасанд. ин созишномаҳо ба тоҷикистону русия барои танзими раванди муҳоҷират кӯмак хоҳад кард. бинобар иттилои дафтари матбуоти мақомоти вилояти суғд, танҳо дар 3 моҳи соли равон ба иқтисоди вилоят $5.3 миллион сармояи хориҷӣ ворид шудааст. тибқи иттилои манбаъ, дар 3 моҳи аввали соли 2021 барои фароҳам овардани муҳити мусоиди инвестисионӣ дар доираи ҷалби сармояи дохилию хориҷӣ корҳои муайян ба сомон расонида шуд. иттилоъ дода шудааст ки дар моҳҳои январ-марти соли 2021 ба иқтисодиёти вилоят ба маблағи $65.7 миллион сармоягузории ватанию хориҷӣ ҷалб гардида, суръати афзоиш нисбат ба ҳамин давраи солҳои 2020 108.0% таъмин гардидааст. аз ҷумла бо маблағи $5.3 миллион сармояи хориҷӣ ва ба маблағи $15.4 миллион сармояи ватанӣ ба соҳаҳои гуногуни иқтисодиёти вилоят равона шудааст, таъкид доштааст манбаъ. ҳамзамон мақомоти вилоят зикр кардааст ки давоми 3 моҳи соли ҷорӣ ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ дар вилоят ба маблағи $4.368.9 миллион сомонӣ расонида шуда, нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта суръати афзоиш бо дар назардошти индекси нархҳо 127.8% таъмин гардид. ба иттилои ширкат, акнун парвозҳо ҳафтаи 2 маротиба рӯзҳои душанбе ва ҷумъа иҷро мешаванд. дар рӯзҳои душанбе вақти парвоз аз шаҳри душанбе соати 9:30, аз шаҳри тошканд 11:50 ва дар рӯзҳои ҷумъа аз душанбе соати 9:20, аз тошканд бошад 11:20 ба вақти маҳаллӣ муқаррар шудааст, омадааст дар иттилоия. таъкид шудааст ки бар асоси талаботи ҷадиди ҷониби Ӯзбекистон, кулли мусофирони аз 2 сола боло ки вориди ин кишвар мешаванд бояд бо худ маълумотномаи эмин будан аз COVID-19 ё худ тест дошта бошанд. манбаъ тавзеҳ дод ки маълумотнома бояд 72 соат пеш аз вуруд ба Ӯзбекистон гирифта шуда бошад. маълумотнома бояд бо забони русӣ ё англисӣ пешниҳод карда шаванд. шахсоне ки маълумотномаашон ба талаботи ҷорӣ ҷавобгӯ нест, ҳамчунин шахсоне ки нишонаҳои COVID-19-ро доранд ва ё натиҷаи тесташон мусбат мебошад, ба парвозҳо роҳ дода намешаванд, таъкид шудааст дар иттилоия. сардори сароёсати муҳоҷирати вазорати корҳои дохилии Русия Валентина Казакова имрӯз зимни нишасти матбуотӣ гуфт ки масъалаи ифтитоҳи намояндагии мақомоти муҳоҷират дар вилояти суғд дар ояндаи наздик ҳалли худро пайдо хоҳад кард. вай гуфт ки мардуми Тоҷикистон барномаи кӯмак ба кӯчидани ихтиёрии ҳамватанони бурунмарзӣ бисёр писанд омадааст ва мардуми зиёде аллакай аз он истифода намуданд. мо ҳангоми боздид аз намояндагии худ дар Тоҷикистон бо мардум суҳбат доштем. аксари мардуме ки мехоҳанд аз ин барнома истифода намоянд, нафарони дорои маълумоти олӣ ва мутахассисони баланд ихтисос мебошанд.
آنها میخواهند شهروند روسیه شوند و به کشور من فایده بیارند، ذکر کرد والنتینا کازاکووا. به همین خاطر من برانم که مسئله افتتاح نمایندگی مقامات مهاجرت در ولایت سوخت در آینده نزدیک حل خود را پیدا خواهد کرد. یادرس می‌شویم که سال 2020 بیشتر از دیگران شهروندی روسیه را باشندگان کشورهای سابق اتحاد جمهوری شوروی سوسیالیستی از جمله تاجیکستان قبول کردند، می‌نویسد ارت به استناد به وزارت کارهای داخلی روسیه. در دوام سال 2020 63,400 نفر شهروندان تاجیکستان شهروندی روسیه را قبول کردند. شهروندان تاجیکستان از روی شماره گیرندگان شناسنامه روسیه در جای دوم قرار دارند. 9.7% یا 63,400 نفر سال گذشته شهروندی روسیه شدند. در شفت شهرهای دوشنبه ترسونزاده سرحدی ازبکستان گلهای صدبرگ، موسمی و درختان همیشه سبز آرایشی شنانیده شدند. خبر می‌دهد کاتب مطبوعاتی رئیس شهر ترسونزاده فیروز خالقوف. گفته می شود که امروز در شهر ترسونزاده در برابر بنیاد انشاءاتی جشنی اینچنین با مقصد سزاوار پیشواز گرفتن جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جهت خرم و نظر ربا گردانیدن محیط اطراف کارهای آبادانی با مرام ادامه دارند. حالا در منطقه گلکاری شاهراه که آن را اساساً گلهای صدبرگ آرایش می‌دهند، کارهای نرم‌کنی بیخی نهال‌ها و قلمچه گل صدبرگ جریان گرفته منطقه‌های کم‌آب برای سبزش و افج گل‌ها آبیاری گردانیده ایستادند، می‌نویسد امید خاور. شهر ترسونزاده دروازه غربی کشور به حساب رفته شاهراه بین المللی دولتی ما را توسط ازبکستان با دیگر دولت ها می پیوندد. سردار شعبه حفظ محیط زیست شهر ترسونزاده لایق رحمانوف می گوید هر مهمانی که از سرحد گذشته وارد شهر ترسونزاده شد تأثیرات اولین خود را دایر به تاجیکستان پیدا می نماید. از این لحاظ شاهراه انعکاسگر آبادی شهر و آبادی تاجیکستان ارزیابی می شود. او افزود که وظیفه و مسئولیت هر یک ساکن شهر است که دولت ما همیشه تازه و آزاده و نمونه باشد. این بود برنامه اطلاعاتی خبر. تا برنامه‌های دیگر با ما باشید. برنامه اطلاعاتی خبر از رویدادهای تاجیکستان، منطقه و جهان آگاه باش.